Kador bar shnong lain kra harangkat ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB haga kendai terik unai lor hajar akusan. Kila jurup ye kedukan deban ke badon haga thain lain kra. Haga ni kesengi ladon lang kirang ba shnong ga lain kra, ba PS nong kenri, ba TD merbo, ba wanshan bor khar krang, Senior Environmental Engineer ke MSPCB bat kiwe. Haga jinglet jurup kabalas dang ha kapratrik unai lur ya barok kedukan bam bat ki restoran. Ha kini ke jinglik jurep lalap badon kat tu kat ni kedukan ki bapentut ye ki jabo ha ke rukam ke bambiang setia. Bon kedukan ke mdon ru ya ke Effluent Treatment Plan ETP. Lalap ru ye kedukan ki bamdon ya ke Certificate of Consent na ke MSPCB. Kirang bak snong bak PS nong kenri bat ubat TD merbo kilai thu ki nong thok khubor. Bana kaliang kedor barsnong kala kentui kedukan ban penbiang ya ki ETP kenang bakan wanra ya ke khut ke suba ya ke mei mariang. Uba wanchan bor khar krang long kajing pelong ya ke jing jurep kalong ban pet perman ya ke khut ke suba ha kedukan de jing bam. Kenang bakan keta ya ke kot ke kia kinong bam. Nalor kata ula kenturu ya ki wei kedor barsnong ban pelong kum keni ke jing jurep na ke benta ke jing mentoi ki pat ba. Explain the rules and regulations given by the Sapa. What's the name of the hideout? What's the name of the site? Garbal se hai aur ye principal तो या तो मैं से क्या नहीं मालिक को फोन करते हैं अप्लाई करते रहता है आज दो दिन पहले तो सफर तो है लेकिन नशा चला supaya sampai ke sana kami lagi tak buat ada mobil. Makanya kamu udah bohong aja namanya. Jadi kita cuma भाई अब मैनेजर आया या नहीं? मैनेजर को नहीं है हम लोग दोनों ही हम पोल्यूशन है भी कंसेंट टू ऑपरेट कंसेंट टू एस्टैब्लिश ठीक है हम आंटी को फोन कर रहे हैं नंबर है ना आपको शेयर नहीं किया तो आप बोला आपको मैनेजर हमारा ऑफिस आया iya juga jangan gitu ya anti sinyal itu ya आ गया
Sir, sit up. Sit. Today I came from here. Yeah, they told me this one. This one. Yesterday when बोला ऑनलाइन करो। अच्छा, तो ऑनलाइन किया तो कोई भी साइबर वाला तो तैयार ही नहीं है। वो सिम जो अभी जो दिखाया ना हम लोग का सब एक ही साथ नहीं, वो स्पेस मतलब थोड़ा कम किया ना तो इसलिए खत्म ना अंकल, तो आप रिन्यू करना। हम लोग गए मैडम ऑफिस में, लेकिन बोला ऑनलाइन करो। ऑनलाइन, हाँ। लेकिन कोई साइबर वाला तैयार ही नहीं है, तो वो सब लोग मना करते हैं, क्या करेगा। अब मोबाइल भी होगा तो वो पॉइंट एक ही है आपका और ये एक ही है। एक पॉइंट नहीं, प्रथमा नहीं है, नवीन। हाँ, वो हमारा एक ऊपर ही से पाइप पाइप है। और इसका वो नीचे से नहीं, वो स्लो किया ना, जो पानी एक जगह जमा हो जाता है ना। Nevi bener nah? Bener ah? coming from pollution control board, so they can check your kitchen and
Yung isa lang ang filter yung dalang solid mo ba yung kaumbat kan ilan ang mga pen jangan ditanyakan pada tempat kerja kaumbat nanti kita bisa mengatakan dalam posisi waktu nanti kita bisa makan beach nanti kan seperti cerita mereka uknya nanti nih kalau nak uknya nak kacau berat mereka selalu selalu karena kami minta semua Kebeningkong suka pen semua pi ni kini ketika sen kebeningkong sen jam baka dor basong baikra bakala kene keti sa office rekam ni ke negara state tuition ko robot ha ka biya dei ban ya akan kom ni pet perman kini ki jaka ki ba de jembam ki ba shed shed lagi itri join sande polen kha ke jadi kecing temu hadi mapak tu gusti hapor benia keren bre bi bakteri boy bre ba kecing temu bolong ba kiru ki kwa ban songtho ba kini kom penia ya ka office jungi ha ka bi dei bikini ki restaurant ki jaka ki ba dia bam ki ba chef marbam ta ki pai ba haga menen kasngi ni la long ji kendo ben la sangya tu fire brigade but kawi kwa benong ba nakaliang ke jong ke dorbar snong sim ya kini ke kabu bangan ai kuble ki nomor ba kani kalong ke iki ke ba ni nakaliang ke office na jukwa barabor ba kandon ke jingya trailang apeng ki dorbar snong pat ki tnat rekam ni office ha ka bi dei ke koi ke suba pong ya ka kabam ora ke ju ru ya ki rukom pen tu ki jakria le ni rukom te permani ke jakria ki bami di ki Jakarta, Iwan di beri bam. Kawai kalong ba jingkho jing suba jing kasnong kathau. Ora haju kaporu kalong de ka jing singan namta ki pajba ki bon man bam ki Jakarta. Te ngathai naklen pi philosophy bagi don ki Jakarta bam ki ba tu ki ba ngathai kan bo jingkli le ni kat penar tien ki beri ki beri ki nek ki Jakarta. Te kani kalong tang bangin ong bagin krokti nu yenon re ka sulong hi namta ka jing kre eladi hi namta ka jing khoj jing suba ka jing ko jikhia te kawai pat nakaliang ka office ng operation control board man ki por hi la ju pumi lamba ki pathai khobor ba kino ki bobo ban seng ki kerja business la ki hotel la ki restaurant la ki jakabam fast food ba ki di banyo kata ka permission kaba laban set hi de ka anhi under the water act but ka air act de halor kani kalalong ko jikentu man kapor re so tho hi ba kanong ba jungi ka he
plus ngidon bre ru ka jing penyat shnong jungi bre ka ba compare na kiwi ki jelah di India aga ba ki dorbar shnong ki don la ka jong ka ikhtiar kini bre kalong ke ka ba nak lian jungi sutanat bang priang ba kadon ka jing trilang ka jing stu jumut aga be dei bat karukom penyat shnong bat ka rongkom penyat jungi bre aga be dei bre bat ki an ki kanun bre ke ba te ya ka pat jungi pa ya kat kum ka yu menta ngi lembaga ni ka jing ya ka shnong ne ngi la sim ya ki jing banyak ju dukan menuba dei banyak dukan meru contact number dia kan sedon bre ka jing issue bre ka notice ki namang hab alat ki bakin wan bakin apply dei balak wan penbeng bre ki kendon bre kat kum ka jing sya bre jong ka an bre tetagamut ngin hab ai jing bit ki tamba shopping ai jing bit bre ka an hi ka ladon hi ka ba pasi ka menok neglai hi ba insya dan kuna kata kasong ha ka ngimla banong ba kadon bit sar kasong ha ka bor jong ka dukan indon ki ba investment along kat no halor ke investment ka tu pre kan sa wan bre kata jing dan kuna em kan ni menta ngidang ya in persang man pendap menta sini ni pelain ka ngimdap ngin hab continue bang lasai te ndala dep ka tu pre na kaleng jungi pre kan sedon pre kata ka jing pentip te ngamtip de ya bet na dorbar snong pre bang pen lembaga dorbar snong bakan ai yaki kata ka jing pentip ba bakin bu ta kapur nomor bakani sinjam kasim kia ka dorbar snong te ngin hab buram hi kata ka ngijong ki te nomor ngin de pni pre bang ya te ngia ya ringkat pre barki pre ru kan wan pre kata ka jing ya suthu jingmot ka jing singai pre le ki pre bakin senya ingi kan kawai bre to na sim gnu kan ka kapor bangan kentu yiki wi dorbar snong habang ya kren nam ta ka jing kho jing suba jong ka sor shilong jungi barki khapsor to nginya sim ya kini kan uksa bakle ka dorbar snong lain kra ba pin wani kendua yangi dan ya pin pa sti singi nginyok banyak penbet pada benginya sedang syua da kini ki jaka ba dia bam ki ba shet bam nam ta ki ba ki ba penun kami gitu namar kan habdon ni gejing stang hei hei de nak liang jungi ngi kloi metang yap stang nak liang pi nang ba kamnum don kan nu pada gejing suthu bakla ni jing kru kti ba ki tanap sarkar ba ki de don bor klem penjok kti ni kai dor basnom habang ila ai kata gejing kentu tengah kermen ba pinya sim ya kini ka bentar ka jongpi kenang ba kan kasin jam temu ba kan don hi gejing ko jing su Komunikasi dalam kerap. Nak kacim itu ada barsam kalau batang kum 10% lagi babut dia berengki ya kita an ki kanon jong ka pollution control board. Iki ni dukan ki bamsim la board ke ka kuna ka ba ka pollution control board kan dia. Kalau kum ni hak lembaga tu jing ya minen bat tan lai kendiat itu ke yu itu kibala yo lani kiblawan sepok office ni pan apply kita ke permission ba kumbala bo hi ka kita ka ki ai mo ye kitu ngin lap ba ki biang ala bandon kendiat soi ke jing duna ngi tai ndi tama phim lap e ba kandon kata ka jing penkheng de bon ni kini pre ki de ki bam simdon kata ka jing bet ka office ni te habakut pre ni yakrem ba ki ki ngi ngim tip ba kadon kum kata ngi hable ngi habbo kata ka ban khu ya ko sho ba kan tu chanala te kalong ki ka pamla ban priang namar ba tim parang mo ignorance of law is not an excuse namar ba nakleng office ni lemag tai kor lemag ki kren bon sen ni laju persang ban kentu yiki pajba branding temu ba inseng gini ki mo ki kamai nam tai la dia dei ngim khangi kata de haju kapor ki ban suthu pre ki don ki rukom ki don ki procedure ki don ki ain pre ki batte pre kita ke Doon ang finance Ki kani kani ka ba ngi sim da karai ko ka executive committee. Nomor ba pek ba om tangi kam snong ki bangi pek mo ha ki babun ki yang ri ya ka ku suba jo me mariang du ni mo fialam. Ti ha ka ban kong ni le pha da ka siti cha di rangba officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ba wan sang kartang juru syai kong mukim di badai ha ka food safety te nilayo ya respons wana ba wanshan akaba mairin kapat ki officer ju ile wan chani ban ya ban pek ki dukan bam hapo kasnong lan kra menin kasni ka pratarik ni September ni ya ka dong rumori bo khoi tem ta kasni pan ni ya hapo ka dong mingru te
ngisem ba ki don ki dukan ki ba ladon ki balbut ki kendon balabu kasnong ba kunjuru na State Pollution Control Board ri ki dang bun pat ki ba ompat biang ha kita kiliang ti kenang ba kan long ka jing sngai ya ki nong bam ki nong di ki ba bam ha ki dukan ba pe kum tan ka leng kasnong ngisem ya kan kalat ya kan keliti ban pet ba kami mariang lu ka di ban khut ka kot ka kia ki biu ka leng ko kon santam ke ki jing di hadin bangi la ya sinti kum ki nong punya snong ya du sne marja aku abangi isu ya ki NOC ki dukan bam ni kawin ki kendon ka kong santam kolong batu di mandon ya ka effluent treatment plant ka ETP ti hadin kata ti ba ya yo NOC ngi kibu ni kata dari haswa jo kata pat kam simla don kum kata VR ki don we pun ki don ti kum tangin mat si bangi hari ya lang rekat bat ki bor song ka sarkar ban pet ba kinir ki ban bu no ETP krang ba tan no ka ji ku ki suba ya ka ko cha ki nong bam ban kong ka ba hari ko memory kat nupor fi ai ki di bambu padla ki bambu ki ba purkini ka an ki senjam na kalian ke bor nong ngin saya kelim semua bahabat di bawon shan khatang lagi nya bu por kumno lagi kat no nang ba kini hidu ki bam don yang ITP ki babu dukan bam kin hab ban no maka na teli ki dukan ni ba pila de pan pat pilap na teli ki ba jabo ba ki ba ku Kung apa yang burung itu press bah ni report, te menjawab ya tengah jengkeli hujung ki bah kat bangi la dep check hi manin ya ka dong lumari berkoi, te mentag si la check ya ka dong min road, te ki bangi la ya hi ya kini ki ETP hi ki ba bu hi kalau no tang 10% dan ki bu baru kai ki ba la si control de sana la te de takada mengi na liang jong ka snong mengi Sophia ni penpa ka Sophia ka musim ba ki ki wa ki nala kitab isma takada mengi sim ni ka senjam ta na liang jong snong takada mengi la is jaga ji tre sistem na liang jong ka pollution board ko ki alam jong i sa kharprang sa wanshan kharprang bagi la kloi mat i officer jadi bila kloi ka ban ya snok tilang ban ni ban ya trilang kan ka kam te kan ka jing sim hang ni ka senjam bu sim kan ka longkum ka kenja awareness ya ki try dukan baru khai nang ba bon hi manong pi na ki try dukan kim tip kai kata ka bakin haban register ba ka pollution board kata ka ki concern of operation and establishment ya ki ni ki dukan nama baki dukan bang hi baru khai ki ban yo ya ka registration na ki na po pollution board te ni penpau ka di sungu pakrau na liang jong ka pollution board ru bala sim kiai kan ni te kani kalai rap sibon ban ai jing tip ya kini ki try dukan ba ki kin nane swat kin stang no ya ka ban lek ban register nam ta concern of establishment and operation of store jong ki store te na kaliang jong ki snong ru kalai rap sibon mengi layo kan rumah ki dukan mengi yok ya ka jinglong jingman ki dukan te na kaliang jongi ya ka jing sim ya kita senjam ke ban saya sim te na ka jing sha hi na kaliang jong ka snong jongi te tang katkum kani ka solid waste management ka ba na ka liang ka district council ka ai bor ngi ni la ban chuai kita kinja fine te hanre ha ka bi dei bat na kaliang jong ka state ka ba ni kaliang jong ka government te ngin pasat ya kani ka bor hakaliang jong ka state Meghalaya State Pollution Control Board ma ka te ini ki ba khamdon bor ban le ek ki bar khoi